Alhamdulillah, sekira-kira ia na adai kami nasipina jaya dampi-rampi yang nenia ifakatan ilalanna ia wattu madecengi riga angkani Allah subhanahu wa ta'ala simatamin rimu pi atina nia wa takalita nato pada angka pastilin narangi kurumi pak kasiwingi tentu dengan harapan memagi-magi pakasiwi yang ia angkai pura ipapoli na niya ipasilin naran angkai na tarima deci pung Allah Ta'ala gangkan na kurumi nawat dingin asabari mancajilalang asalamakan taniya bawang asalamakan rilino tapi bilak bipasalamakan ngirisrimundin ni pung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawana niya mapasalama dan malupai wi makiringa ngiri alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddi Nabi maladda marilalang mapuji umatna maladda simata marudaniwi umatna gangkanna alina nasuruni pung Allah Ta'ala si mata maladda matuk meluk mimpi ki rasulmundin nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikutu meluk mabicara papuji rinabita maka di gaga Allah lengang sangadinna mesti macapi mapat dupangi alita ari alena yeko angka tomenu itulungi rinabita majapunna si mata parli tu ibakeri alita pekkoi carana nawat ding narupa suruh malabit ni pung Allah Ta'ala yeto nai agagai malada ibiasa ipapule na yakia mea biasa ro idi rupa tawe de na isadari alita bahwa salawat yang kita kirimkan kepada Rasul yeru salawat ia angkeya kiringang rinabita situnget-tungenna itu adalah doa yang mesti kita panjatkan untuknya. Nasabak yeru salawat de gaga cik di atan nai pung Allah Ta'ala mulai misangi maga sukuk na ampe-ampe na nabita na deto gaga cik di tahu wat ding malada misangi suro na pung Allah Ta'ala narikotania alena puang mapancadi yena tuna angka adan na to panritata yeko angka tahu isuro masalawa natapamakda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya situnget-tungenna taninya pa itu italai salawa ina tunas sabari na kedetupan ditata ya komelo kimisangi hakikin nai salawai tentu si matayalai rudu aleta maka da yeru idi pak matuna ki yeru idi macarepa ki de na mungkin idi tomarota ina niya macarepai si kira-kira mak dapi ronangi bate tak salawaki nabita. Makanya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, yeko idi masalah ari nabita itu kan adalah doa. Tapi narik kupung Allah Ta'ala salawaki nabita, maka ia narosi tunget-tungenna at dampi-rampi na ipung Allah Ta'ala nasabak malak dai napakaraja suruna. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aga ia angki ipapole ilalanda ia watue
Mencaji Allah lagang isarik wan menginari iruntuk masenay pung Allah Ta'ala. Saya teringat ada malabit na pung Allah Ta'ala ilalan na akorangi. Aga na puada pung Allah Ta'ala. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah majapunna masenay pung Allah Ta'ala. Majapunna masenay pung Allah Ta'ala qaribum minal muhsinin. Macawe iriatan na iya angkay magalak papule decing. Jadi ikumelo ki runtu imasena punge berarti yak gang kulengi sarekwam mangina angka decing wat ding ipapule. Decek kegay na wat di papule masih. Yang pertama, ye komelo ki lolongan ngimase na puangi pada toha jaluk na pung Allah Ta'ala ilalan na surah Yasin. Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Ini yang pertama, Pak. Jadi yaitu masih na puangi nalologang ito si mata ang kaywat di papole na niya matugang karipak kasiwang ni. Sebab de gagaan lalangan na turun masewe pak narikode na ipapole pasuran na pun. Ie ko ang kataw makanja ni bate na papole pak kasiwang, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ie ko angka ni masenay pungi tabolay majapunna malumo ni sininna akkatutungal linunta. Ie ko malumo ni akkatutungal linunta tapapole macanin ni atitta papole pakkasiwiyang. Ie ko macanin ni atitta papole pakkasiwiyang, maka insya Allah siang kani masenay pung Allah Ta'ala yena tunakla to panritata ye komelo imat taru madecing akkatutangemmu ajak lalu si mata musya lepesan si bawa pak kasiweng ngiri pung Allah Ta'ala. Na iru pak kasiweng kapa megatu ibadah itu kan banyak rupanya. Iru pak kasiwengi megatu rupanna pak. Pakasiwi yang ia angkei papule masa horoe ia naritu sempajangi. Cuma ia ko iye sempajangi pak ipa kesini ipa kanjaki, maka insya Allah macin rola manati tu pak pakasiwi lainnya wat di madeci. Tapi nareko iya pakasiwi yang si mata icorobe yang marummo tu papak kasial lengi malak datu icorobi. Yena tu sabakna yena pak kasiwia pai malak dak sima tanapak diulu itu pandritata. Na sebab iya na mancaji tajam matu. Yena agage pai mancaji tajam. Maka na tungka ipapolene sempajatta ipakangkane sempajatta dengan harapan bahwa ibadah ini akan menjadi nur. Yero sempajangi mencaji tajang iri kega pak mencaji tajang iri akatutungetak nasalewang akatutungengi mencaji tajatui pak maturi palem mertak nasabak magai angkai ibolai pak tajanne sempajangi. Pada tu milo manamoji tu kapa mate di milo manamoki insya tandran na de patamilo apa tapakamu pa insya Allah itu siro yang pahangi pak iru kumati pak dina na pake insya Allah apa manasa di yemi pak ikapang ipaki insya Allah pak nariko anu tam manasa
Tapi bukankah mati itu adalah hal yang pasti? Agai mi pelek dek nama nasah pacapuranna. Pacapuranna ia pasuka na akatoto ngetak dek nama nasah. Na iya na yala sara pa pakasi iya angke ipa pole wadning amani kasih mancajilalang nasabari nama lomo na niya ya masiki na rikutomilo lelir pamasine kung Allah Ta'ala. Kak biasa mo baca ilalan na suratul Fatihah rimun rinna werkada ihdina siratal mustaqim agamon rinna siratal ladhina amta alaihim ipun wereka lalang pada toga lalang to iya angkai pura mawerep papinyamang kegai bangsa pak to iya angkai lembang di akhirat nama kanja tentu ngena timpu na melo mati wasat ta itani nabitta ketika Nabi ditanya siapakah orang yang paling baik itu? Kega atau kami nama deceng. Salah satu di antara orang-orang yang beruntung itu kata Nabi, anta muta walisanuka ratban bi zikrillah. Ye ko angka tau na capuri nyawana pak. Na maricak mo pitimu-timu na nasabak rampi-rampi ini ripung Allah Ta'ala. Na de na mungkin pak tulir rampe puangi riwattu belo tak mati narikko dek nang kana ripat biasa le terrampi-rampi puangi riwattu masa genata dek na mungkin pak makanja kina tulu pong Allah Ta'ala riwattu maperita narikko riwattu sanatta dek nang kana makanja batimu mingerangi puamu. Makanya kan Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Ingeraka ingeratuku. Pikoni Allah langendak ni ngeraki po ngiri paca purna ketutung tapak narikodik nama kanjak bati tak mingerang ngiri waktu masa ginat. Na iya na paagaga pada ipapuli. Sempajang iya angke ipapuli. Pasidak ka iya angke si matayam minasay. Semua ibadah yang kita lakukan dengan harapan tujuannya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Intinya adalah bagaimana Allah menolong kita di akhir hidup ini. Ini harus hitung-hitung. Sarekom mangina tulungi pongiri paca purna ketutungan. Nasabak magai. Yeko ini bapak dan ibu. Dengan ibadah yang kita lakukan selama ini maka bisa menjadi halang yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Tapi Nabi tatu pak malak daki si mata na puji. Magi nangka nasaba angka nangka waktu pak. Yero sahabat na Nabi na boleh wisara. Aga sarana sahabat na Nabi tempo na tuda-tuda si bawa ale malabikna nabita nata peturungi ayat na pung Allah Ta'ala di akhir suratul Baqarah aga nasa pungi wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Iya na ayah pak malada na pusara sahabat. Magi na masara makutanay sahabat. Suro na pengala Ta'ala. Iya garo matu idi ri akhirat. Sinin na garo gau-gau ta. Ire ke mana garo kupuni. Lay bilang mana ga iro pangkau ket. Nasabak makripung Allah Ta'ala wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah wa in tubadu ma fi anfusikum sinin nagau-gau malagi rengnya ia angke pada mupa poleh ke
au tukhfuhu nanniya gau makka cubuhe ilalanna atimmu yuhasibakum bihi la mesti nareke mana tupuangi makli sahabae pekuni suruna pungalata nero kasi ati de neri samampi rajji patunasa nareko sinin naronangi nya ireke mana to nasaba yero ati ye pa biasa tunangi tapamuba nya masalah wa tapatu suruna pungalata nareko namong nya masalah ireke to ganasa nabita sami'na wa ata'na makotera ayatna pungi makoiro ayatna pungi makotera urang pengu wah masari sahabat gangkanna nasaba yero nabita nisangi keadaanna ummatna dan niya sahabatna mencaji sara lupai narikoti makutu tua galai. Karena pekerjaan hati itu adalah pekerjaan yang luar biasa, Pak. Tak coba kita bayangkan. Makamu itu biasa Pak tudat-tudat tanah tak baju sinangnya masalah Pak. Itu kan pekerjaan yang kita tidak sadar. Ikon kompamana atau lalu natapa anu makeliling irita panatapa mu ba ilalana atita. Niat-niat seperti itu demi Allah jika berdasar dengan ayat ini maka itu pun akan dihitung oleh Allah. Tapi tidak. Napa nunno si pemang ayat na pengelata. Untuk burewi iye wenang sarani sahabat na nabita. Maka itulah sebabnya Allah kembali menurunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Agana sepungi ye patuna lupa matu mencaji pak deking riolo na pungi narikku agaga dece narikku agaga iya angke muniakan gangkan nama dupa ilalanna watakalimu nania pakkasiwem okoni mala dasar tu panditatai makada yeko angka tahu pak mania masalah masih niat sepanjang dek to penapak dupai maka itu belum termasuk dosa di sisi Allah sepanjang dek to penipak dupa yakipa nariku ipa dupa ni iro agaga ipa maka disitulah baru dihitung satu keburukan tapi beda dengan kebaikan yaitu si kodeceng napaki meniak madece pak taroki me mencaji pak deket deceng riulunai pungala ta'ala itulah sebabnya to pandita tak dek napaja napasangan riidi pakang kay niyak madecemu nasabak tungka niyak madecemu mencaji pak deking madeceng itu riolonai pungala ta'ala maka pasuku ni ronang niyak decemu nasabak angkanai mupapole upasilener ngi pakasi yang ia angke mupapole ini kan luar biasa Pak maga batina pungala ta'ala Pak bukar kila pak pelum maga batena pungala ta'ala pak bukara kilala pamase serikom menginawat dingi mat 77 gau wat dingi ipapole na sabari na papole riona poni apalagi iya soy pak kan ini kan hari Jumat na ta'ala pungala ta'ala tunangi papi decina na ta'ala pungala ta'ala ronangi baba pakka masena mapamula mubakna matanna as-salatu matu daburana dan sebagainya betapa banyak kebaikan karena kenapa Jumat itu adalah sayyidul ayyam yaitu natu sabakna Pak panglutta Aisyah radhiyallahu anha napak gurongi makada ye kopure ko mak Jumat ye kopura imu papule sampajak Juma'i atolak balangi alimu ilalan natas seminggu
biasa mo tatulak balang ngali tarupa. Biasa mo. Biasa mo matulak balang ngali murutungkat-tungkat Jumat. Ko yasa bu. Biasa mo matulak balang ngali muruko Jumat. Ya. Aga patulak balata. Aga patulak balata ko Jumat. Ustaz, biasa mau kaji matulak bala agar Jumat berkah, agar pas sedekah. Tapi angka napa guru apa nguluta Aisyah, ia kopure mu pasilenara sempajak Jumamu, utama na idi buranewe, ia kopure mu pasilenara sempajak Jumamu, maknai panguluta Aisyah. Man qara'a ba'da salatil jum'ah nihi tahu ye kopure na pasilenara sempajak Jumat na bacai qul huwallahu ahad sab'a marratin wa qul a'udzu birabbil falaq sab'a marratin wa qul a'udzu birabbin nasi sab'a marratin aganasan a'adzahu Allahu minas su'i ilal jum'atil ukhra. Aga batonganna ni gitu ye kopure na pasilenar sempajak Jumatna na bacai kul huwallahu ahad we kapitu kul a'udzu birabbil falaq we kapituto wa kul a'udzu birabbin nasi we kapituto makdir we kadai a'adzahu Allahu minas su'i ilal jum'atil ukhra. Yela tu agaga mancaji palawiri iko poler sininna anu mapakatau-tau letu murapi nasi Juma pai mang sininna anu mapakatau-tau anu malak isarai hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita selama sepekan itu, maka insya Allah ketiga surah inilah yang akan menjadi penolak bala sampai Jumat yang akan datang. Bakutana ni makun ri tiga na waktu ini nai baca dari tolomak Jumat di ibu bu ye ko jokke mak Jumat buranewe ye ko magi na to masam pajaloro ini ye ko magai tanaporo de na kajajango ko kamput tapat apa mega kajajiang ye kalau di mak Jumat buranewe ye to petumakun riye ye pena Jumat narik kusorote pak Jumat ia pernah sampai jalur ke bolana ke sorote Pak Jumat. Betul? Ini kepada aku betul. Padahal yaitu ini makun riye ye kode nato jokka ma Jumat ye ko musad disedin nironangi masigi bani tak bekasiaga tik bangun ko mai ko Jumai tak bekacicak tu dua iya ko narapi ni bamba dua na tahu ko Jumai ala ni wejen nek makun riye na tu ma peri masam pajalu ajak na mutadangi sorok na Pak Jumai makomo kiroi diro makomoro ama eta tak tutu engkau tu tololongan tu lantas ya ko ini buranewi magatosi kanjana buranewi pak nariko tu ma peri lo mak Juma tapi ke ye ko angka burane takut nasat diseding ya ale na masem-semeng nasat dingalena ko Juma
ajak mojo lo tak peri-peri mas sempajal loro aja tak peri-peri maka dia topan ritata magatosi na dia tu ma peri-peri mas sempajal loro kok bani tahu dari kuisat disat dinyaleta masam-masamang maka dia topan ritata wedding amai kasih suruh mula satta na dia panapajat ima Jumat. Ia kota sedih-sedihnya alita masam-masam bolok ni. Nade penatuma peri-peri lo mak Jumat. Tapi ia kumatangan umpamana na baca sumbangan ngetau na tappa bali sedih papinat dingin magalay peri-peri. Atau kaumpamana malampi-lampi ketok banat peri-peri. Atau kaumpamana malampi-lampi bacaan peri-peri. Kenapa? Sarekom mengiwat di mupi tarapi Jumat. Si balikan nanangi makun riye. Ia to si makun riye pada nang orang pengki. Ia nate kalinga nate umpamana nareko tak bekadue tek bang. Ia kuna rapi ni bang maduai pak. Bu peri-peri malawe jenne. Inapa tapasilenar sempajal lorota. Ajak natataja nyironangi buranewe lisu oleh suruh mak Jumat. Nah ini kan penting Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada mati itu Pak terakhir. Pada mati itu Pak biasa je nak kamparan-parang itu telak ya akam-akam. Itu kama sempojangi Pak biasa lah dan pengewangi tahu. Nah sabab biasa engkau tahu ia kok kamat ni tahu Pak. Nape je mak dapat bang Pak kamat Allahu Akbar tetun. Tapi angkat tahu Pak membatu-batu cek deh. Ia pana tetuk komak kedai. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Tetun. Angkat tahu Pak. Si sepajasi sepi tahu na tetuk. Kira-kira kota naiki Pak. Kaya na cocok. Ya. Tega na makanja yung retatoko kama ito Pertama, kedua, ketiga atau keempat. Ya. Magi urang pengen kiye Pak melo kak mak dampir rampengan ngiri idi mak de yetu agama na pongi Pak maluan na masaka. Makanya iko angka tahu Pak kama tahu natite angka tahu malas si tetong angka tahu matag tato pan tapasala. Nah sebab angka mi matupak taruna tu pandai. Aga iro iko pangluta Imam Abu Hanifah ye patuna tato Pak ko kama itawe nariko narapi iwere kada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Satu. Yang kedua, yaitu pangluta Imam Malik radhiyallahu anhu. Tegi werekada mundur tatung cocok mana matui. Melo ko tato ko pamulangi di mato. Tengah-tengah namun retojo cocok to. Pacapuran namun retato jaji to. Ini menurut Imam Malik. Ia to si ko pangluta Imam Syafi'i. Dan saya pikir kita di TTJ ini banyak yang bermazhab Syafi'i. Yaitu psikopat tarona pangluta Imam Syafi'i. Syafi'i mana muki toh? Syafi'i mana muki? Tapi dia terjaminannya iya. Yaitu psikopat tarona pangluta Imam Syafi'i. Ia patuna to tatung narik kocapu ikamai. Salah saya pitek kamak na to tetung. Yang keempat, patarona pangluta Imam Ahmad bin Hanbal dan ini yang banyak di Saudi, di Arab Saudi. Iya panata tu imangi tak coba nimitai. Kalau kita nama pacing tak coba mitai. Namu iya kopura ni masa pada sunnah imangi Pak. Na kamak na tahu ye patu natatung imangi Pak nariko makre Pak kama qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah
Kenapa? Menurut mazhab Hambali, ye penato tetung nariko ibacai qad qamatis salat. Tu qad qamatis salat. Apa kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa ye komelo isuku batita tuorilino. Yang pertama, tasappa imase na pungi na iya masih na pungi angke ilalan na pakkasiwan na nataru. Yang kedua, ye ko silolongan ni masih na pungi, silolongan ni ronangi masih na pungi ilalan na katotogetta. Ye na tunas sabari pak. Nama rummu mat 77 pangko ketak nasabak sengkan ni masih na pungi nariko pangko ketak mat 77 pak malome pak kesiwangi ipapole marummu ijama jamalino tak narijama nak barakka sininna wasselit na tatip pusatta. Maka inilah yang dinamakan dengan hakikatus sa'adah. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu paling tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanna pudu Allah ta'ala simatana saliwangan ipapena ditta, simatana bukaran ilala papilumuna napak japa-japa ki ilalan napak kesiwetta sarikon manginawat bingir nangit nasabari nari runtu rio simatana nan niya masih simatani pung Allah ta'ala ni patuganteng atia sarikon mangina macanding atita papuli pak kesiwengi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup kesempatan ini dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di awal kesempatan pagi Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan inayah dan maunahnya kepada kita, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah berdiri untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subul salam. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syararana. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min salatin la turfa wa min du'ain la yustajab lah wa min du'ain wa min salatin la yurfa wa la turfa wa la yushba. Ya Aziz ya Rahman ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.